тамошобинони азизи телевизиони Симои шаҳри Панчакент, ассалому алайкум. имрӯз 20 июли соли 2022 рӯзи сешанбе аст. вобаста ба қарори шӯрои уламои ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар саросари ҷумҳурӣ Иди Саиди Қурбон ҷашн гирифта мешавад. ҳоло гурӯҳи эҷодии телевизиони Симо дар яке аз масҷидҳои калонтарини шаҳри бостони Панчакент, масҷиди ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро қарор дорад. гузоришҳои мо аз ин масҷид аз намози Иди Саиди Қурбон барои шумо пешкаш мегардад. субҳи барвақт ҳарчанд то оғози намози Иди Саиди Қурбон вақти зиёд бошад ҳам, вале хиёбони рӯдакии шаҳрамон серодам буд. намозгузорон бо фараҳу шодӣ бо рӯҳи идона сӯи масҷиди ҷомеи марказии шаҳр ба номи хоҷа Муҳаммади Башоро мешитофтанд. ба назар чунин мерасид ки қатори одамон гӯё ки охир надорад, зеро мардум меомаданду меомаданд. соат 6 нашуда дохили масҷид ба қавле ҷои сӯзанпартоӣ надошт. толори асосӣ ҳам лабрез аз намозгузорон буд. масъулони масҷид тадбирҳои заруриро бобати пешгирии бемории COVID-19 андешида аз намозгузорон риояи талаботҳои беҳдоштӣ аз ҷумла ниқобҳои муҳофизатӣ, масофаи иҷтимоиро талаб менамуданд. бо истифода аз хурдтарин имконият бо як нафар ҳамсӯҳбат шудем ва андешаҳои худро аз Иди Қурбон ва фазилатҳои неки он чунин баён дошт. ман омӯзгори фани таърих ҷумаи фалдумон аз деҳаи озодагон ҳастам. ман имрӯз дар саросари давлатҳои ҷаҳони мусулмон як иди бузурги ҷашни Иди Қурбон аст. дар ҳамин ҷо агар бисёр соҳибкорро, бисёр мардуме ки дорам бошанд, агар бар ҳаққи ҳамин мардуми камзоат агар як ёрдами худро агар мерасонанд, албатта нур ала нур мешуд. зеро ки имрӯзи Қурбон аст, имрӯз бисёр молҳоро ки буқоҳо ё ки гӯсонда мекушанд ба хотири як неки, албатта ба хотири як ёрдами ҳамдигар ҳастанд. албатта як кори неки хайри олам ин як саховат бурдан ба ҳамин мардуми камзоат дар ҷаҳони ислом, умуман дар ҷаҳон аст. ин кори хайри неки, албатта ман бордам ки соҳибкорро, баъзе одамое ки дорам ҳастанд, ҳамин кори иқтидоми некро, кори хайри некро иҷро мекунанд. тамом мардуми шаҳри Панчакент ва тамом мардуми шаҳри ватанони Тоҷикистон ва суконашро бо ҳамин Иди Қурбони Саид табрику таҳният мекунам. албатта ин ватану ин миллат ҳам вақт ободу тинҷу оромӣ бар ин ватан бошад. қабл аз оғози намози Иди Саиди Қурбон сархадиби масҷид Муҳаммад Амин Ғаффорзода ва чанд нафар меҳмонон сухан гуфтанд. ҳар вақта аз тарафи ҳукумати вилояти Сор ва ҳамчунин аз тарафи ҳукумати шаҳрмо намояндагон меоваранд ба хотири ин табрикот. ва имрӯз ҳам муовини якум раиси вилояти Сор муҳтарам хол Ҳайдар ва раиси шаҳр муҳтарам Абдухолиқзода ташриф оварданд. иншоаллоҳ мехоҳам табрикотишонро барои шумо расонам. ҳамдиёрони азиз, бо камоли эҳтиром табрикоти раиси вилоят муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода ба муносибати Иди Қурбон ба сокинони шаҳри бостони Панчакент мерасонам. ҳамдиёрони азиз, фарорасии Иди Саиди Қурбонро ба шумо саймона табрик таҳният гуфта ба хонадонатон оромии осоиштагӣ, рӯзгори обод ва файзу баракат орзу менамоям. Иди Қурбон ҷашни садоқат, покию равшанӣ, анҷом додани таомили қурбонӣ дар айёми ҳаҷ, дӯстию муҳаббати байниҳамдигарӣ ба шумор рафта аз фарҳанги ғании исломӣ сарчашма мегирад ва инсониятро ба шинохти ҳувият ва асорати покӣ ҳидоят менамояд. дар ин хусус пешвои муаззани миллат таъкид намуданд ки Иди Саиди Қурбон дар қатори дигар маросиму ҷашнҳои миллии давлатии мо аз ҷумлаи суннатҳои эътиқодию динии халқамон маҳсуб меёбад ва дар марҳалаи давлатдории навини миллиамон ҳамчун мероси пурарзиши фарҳангӣ гиромӣ шуморида мешавад. мардуми сарбаранди кишвари азизамон аз он саодатманд ҳастанд ки дар асоси қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои Ид ҳамасола Иди Қурбон ва дигар оинҳои эътиқодии худро дар фазои сулҳу оромӣ ва суботи сиёсии ҷомеа чун Иди аҷдодӣ ва ашгузорӣ ба арзушҳои инсондӯстонаи дини мубини ислом таҷлил менамоянд. боиси таъкид аст ки дар чунин айём анҷом додани амалҳои некписандида, ба ҳамдигар дароз кардани дасти хайру саховат, гирифтани дасти ниёзмандон, ятимону маъюбон ва муҳтоҷону камбидоатон аз суннатҳои неки Иди Саиди Қурбон ба шумор рафта барои таҳкими дӯстию рафоқат, меҳру муҳаббат, рушду ободии ватан ва осоиши ҳар хонадон мусоидат мекунад. мо аз он ифтихор мекунем ки
солҳои охир фарҳанду тамаддуни исломӣ дар рушду тавсеяи беҳтарин аъмоли хайру башардӯстона ва арзишҳои маънавию ҳаётӣ мусоидат намуда, мардумро ба заҳмати созандаву ободгарона, дӯстию рафоқат, таҳаммулгароӣ ва дигар хислатҳои неки инсонӣ раҳнамоӣ мекунад. аз ин лиҳоз ҳар яки мо новобаста аз мансубияти миллию иҷтимоӣ ва дину мазҳаб бояд тамоми нерӯи хешро ба корҳои ободонию бунёдкорӣ, мустаҳкам намудани риштаи дӯстию бародарӣ, таҳкими ваҳдату ягонагӣ, ҳифзу гиромидошти дастовардҳои давлати соҳибистиқбол, ободию гулгулшукуфии ватани азизамон равона намуда, барои дар роҳияи худшиносию худогоҳӣ, ватандӯстию меҳанпарастӣ тарбия намудани насли ояндасол талош намоем. махсусан дар шороити имрӯза ки бемории сирояти коронавирус дар ҳаёти аҳли башар мушкилоти ҷиддӣ эҷод намудааст, моро лозим аст ки гигиенаи шахсиро пурра риоя намуда, дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, макони серодам, нуқтаҳои савдо, нақлиёти мусофиркашон, боғҳои фарҳангию фароғатӣ аз ниқоб ва маҳлулҳои антисептикӣ истифода барем. ҳамзамон зарур аст ки аз ширкат дар ҳар гуна чорабиниҳо, алахусус маҳалкаҳои тӯи сур худдорӣ намоем, ба тозагии манзили истиқоматӣ ва муҳити атроф аҳамият диҳем, дар ҳама ҳолат масофаи иҷтимоиро риоя намоем, қоидаву тавсияҳои вазорати тандурустии кишварро вобаста ба пешгирӣ намудани густариши сирояти коронавирус риоя намуда, дар ҳифзи солимии худ ва аҳли ҷомеа саҳм гузорем. бори дигар фарорасии Иди Саиди Қурбонро ба кулли сокинони вилоят сидқан табрик гуфта, сиҳату саломатӣ, сарбаландӣ, ризқу рӯзии фаровон, рӯзгори орому осуда ва саодати рӯзгор орзу менамоям. ид муборак, ҳамдиёрони азиз. раиси вилоят Раҷаббой Аҳмадзода. идатон бори дигар муборак бошад. ҳамдиёрони азиз, сокинони бароманди шаҳру деҳоти Панчакент, ҳамаи шуморо ба муносибати фарорасии Иди Саиди Қурбон самимона табрик мегӯям ва ба хонадони ҳар яки шумо сулҳу оромӣ, рӯзгори обод ва файзу баракат орзу менамоям. Иди Саиди Қурбон дар қатори дигар маросиму ҷашнҳои милливу давлатии мо аз ҷумлаи суннатҳои эътиқодиву динии халқамон маҳсуб меёбад ва дар марҳалаи давлатдории навини миллиамон ҳамчун мероси пурарзиши фарҳангӣ гиромӣ шуморида мешавад. яъне аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ мардуми Тоҷикистон таҳти сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон имконият пайдо карданд ки ҷанбаҳои созандаи маросиму анъанаҳои динӣ, махсусан тарғиби дӯстиву муҳаббати байни ҳамдигарӣ, бахшидани якдигару аёдати беморон, дастгирии ятимону маъюбон ва муҳтоҷону камзоатон ва дигар суннатҳои некро густариш дода, маросиму оинҳои эътиқодии худро дар фазои сулҳу оромӣ ва суботи сиёсӣ дар ҷомеа, таҳкими ваҳдати миллӣ, рушди ободии ватан ва осоиши ҳар як хонадони кишвар таҷлил намоянд. бо шарофати истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва озодии иттиҳодиёи динӣ дар шаҳру деҳоти Панчакент 128 масҷидҳои панҷвақта ва 9 масҷиди ҷомеъ фаъолият менамоянд ки дар он сокинон озодона намоз мегузоранд. айни ҳол дар рӯзи Иди Саиди Қурбон дар 15 масҷидҳои шаҳру деҳот намози ид хонда шуда истодааст. аз ин лиҳоз масъулон ва ходимони динии шаҳру деҳоти Панчакентро зарур аст ки дар анҷом додани амалҳои нек ва дароз намудани дасти саховату ҳиммат ба ниёзмандон аз ҷумлаи амалҳоест ки худованд барои онҳо ба шахсони саховатманд подошу аҷри зиёд фармудааст, дар ин шабу рӯз саҳмгузор бошанд. дар қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар баргузории Иди Қурбон мушаххас шуда таъкид гардидааст ки ин ид бо оростани дастурхони маънавӣ ва хоксорона бояд таҷлил гардад, зеро исрофкорӣ аз назари шариат ҳам ҳаром буда, шахси исрофкор дар Қуръони Карим бародари шайтон хонда шудааст. биёед хурофоту исрофкориро яксӯ гузориму фарзандонамонро тарбияи дуруст кунем, якҷоя ватанро обод созем. бинобар ин ҳамаи мову шумо бояд тамоми саъю талош ва ғайрату ҳиммати худро ба корҳои созандаву ободгарона, дӯст доштани ватан,
کوشش و تلاش برای پیشرفت و آسایش آن، تحکیم استقلال و آزادی و پایه‌های دولتداری ملی روانه ساخته، در روحیه دوستی و برادری، خودآگاهی و خودشناسی و وطن دوستی و وطن پروری تربیت کردن جوانان سهمگزار باشیم. در پرشدت جریان گرفتن وضع سیاسی جامعه جهان، جوانان را از شامل شوی به حزب و حرکت‌های افراطگرا پیشگیری نموده، همچون میراثبران دولت و ملت تربیت درست نماییم. دین اسلام صرف نظر از منصوبیت ملی و اجتماعی، نژاد و دین و مذهب آدمان را همیشه با وحدت و همگرایی، مناسبت نیک و حسنه هدایت می نماید. بخصوص مقاومت با کرونا ویروس که امسال با مشکلات جدی‌ترین حیات اهل بشر تبدیل یافته است و پیشگیری کردن سرایت و پنجشوی هر یک انسان می باشد و هر یک فرد باید وظیفه خود را با مقصد حفظ سالمی جامعه صافدلانه اجرا نماید. اطمینان کامل دارم که روزهای نزدیک با یک دستاورد و مظفریت‌های بی‌نظیر جشن بزرگ ملی‌مان 30 سالگی استقلال دولتی را با شکوه و جلال سزاوار تجلیل نموده با رشد و شکوفایی وطن و بهبودی حیات آسایشته مردممان سهمگزار بشویم. بار دیگر همه ساکنان برآمند شهر و دهات پنجاکент عزیزمان را از نام مقامات اجرایی محلی حاکم دولتی شهر پنجاکент با فرارسی عید قربان تبریک و تهنیت گفته با خاندان هر یک ساکن وطن دوست و خودآگاه تندرستی و آسایش و آرامی و سعادت روزگار را آرزو می نمایم. عید سعید قربان مبارک همدیاران عزیز. بعدا در وقت معین شده نماز عید سعید قربان آغاز یافت. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. همینطور نمازگزاران یکی از مسجدهای کلانترین شهر باستانی پنجکент مسجد جامع مرکزی با نام حاج محمد بشارا با شکرگزاری از فضای صلح و وحدت و جانبداری از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری اسلامی محترم امام رحمان نماز عید سعید قربان را خوانده دست به دعا برداشتند تا که این وطن آباد و ساکنانش خوشبخت و سربلند باشد. گزارش را از جریان عید سعید قربان برای شما از قربانانوف، شوحسین صالح و اسماعیل خلوف آماده و پیشکش نمودند. بار دیگر عید سعید قربان مبارک هموطنان عزیز. در دیگر مسجد جامع شهر مسجد مولا موکلان نیز مردم با روحیه دانه برای ادای نماز جمع آمده بودند. بعد از نماز عید سعید قربان با تمام واجبات و مقرراتش آغاز یافت.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تقدس ذاته عن الشرك والزلال وتناطقت الأدلة بأوصافه الجلال والجمال وأنشأ بقدرته السحاب الثقال. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من تحير في كنوه ذاته العقول والأفهام وعجز عن درك صفاته الراسخون والأعلام. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من أكرم عباده المؤمنين بالشهور والأيام الفصال وأوجب في هذه الأيام على الأغنياء الحج والطواف بالبيت المكرم عند الكبير المتعال. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمد الله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة واضحة بالبراهين والأدلال. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله شفيع العصاة في اليوم الجزاء بأمر الله الكريم المتعالى.
صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الموصوفين بأطيب الأحوال، خصوصا على الإمام الهمام أول الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبي بكر الصديق الصادق في الصدق وأصدق الأقوال، وعلى الإمام الهمام أعدلهم أمير المؤمنين عمر الفاروق فرق بين الحرام والحلال، وعلى الإمام الهمام أحلمهم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين جامع كلام الله العزيز المتعال، وعلى الإمام الهمام أشجاعهم أمير المؤمنين علي الرجل وفي قاضي أعداء الله بالضرب والقتال، وعلى الإمامين الهمامين الفاضلين الكاملين. أيها الناس، اعلموا أن يومكم هذا يوم شريف وعيد لطيف للخواص والعوام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم، وإن الله تعالى أوجب علينا تكبير التشريق عقب الفرض من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق بقول الله: واذكروا الله في أيام معدودات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. ҳаминтавр иди саиди қурбон дар шаҳри деҳоти Панчакент муташаккилона ва бо рӯҳии идонӣ намозгузорон баргузор гардид. дар ин рӯз ҳамчунин чандин амалҳои нек, забҳи чорво ва дастгирии оилаи ниёзманд сурат гирифтанд, ки ин ҳам фармудаи дини мубини ислом аст.